أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مولر الله إمود الشيطان أو دورة يرمي الله فيه تولرن كأن هناك دينا كسمور بقرة ولن جنگده إلى آية تمدر إتفان بجيتة إجيبي ha aya temedere e capanɗe jeenayi hino kañum ayaje ɗen joomum meɗen daali o hilla lakum on daginanama ɓaawde tawno hino harmi o hilla lakum on daginanama laylata siyami gemma korka kan on daginanama arrafasu renndugol ila nisaikum faade sonna e mum ɓen hunna kañum sonnaɓɓen libasul lakum ko ɓe coñci mo on wa antum onon kadi libasul lahunna ko on coñci maɓɓe kañum sonnaɓɓen alima allahu allah no andi annakum no onon kuntum on laatnoke tahtanuna hiɗon janfotono anfusakum wonkiji mon ɗin fataba alaykum o hayfinani on o neynani on wa afa ankum o yaafi ngay e moɗon fal ana joni noon bashiruhunna soccodire e maɓɓe wabitagu ɗaɓɓon ma kataballahu lakum konko wi allah windani on immorde ɓiɓɓe wa kulu ñaame washrabu yaron hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on alhoytul abyadu garawol danewol ngol min alhoytil aswad immorde e garawol ɓalewol ngol min alfajiri kono ko immorde fajir on wona immorde conci summa refti atimmu siyama timminon korko kan ila leyli faade ka naatugol jemma on wala tubashiruhunna wata on soccodiri e maɓɓe wa antum onon aakifuna hiɗon ufinade fil masajidi ka juulirɗe tilka koko ɓanginaɗo ñaawoje kaɗo korka hududullahi ko kiiri allah fala taqrabuha wata on ɓatto ɗum sakko jaggi ton kadhalika kono ni yubayyinu llahu ayatihi koni allahu on ɓanginirta ayeje makko ɗen linnasi wonande yimɓe ɓen laallahum bela jew kamɓe yattaquna ɓe hulay ɓe rento e ko naɓata ɓe jahannama wala takulu wota on ñaamu amwalakum jawle moɗen baynakum hakkude moɗon bil batili e mere liddugonga wa tudlu biha duñom bugoɗon jawle ɗen naɓonde ilal hukkami faade ka ñaawayɓe ɓen li takulu fiye on ñaamu fariqan fedde min amwali nnasi immorde e jawle yimɓe bil ismi e junub wa antum hara onon ta'lamuna hiɗon andi yasalunaka ɓe landtono anil ahilla fi ngay e fi ɗi lebbi baggi ɓul wi'u hiya ɗi lebbi baggi mawaqitu ko waɓutuji ɗinni linnasi wonande yimɓe ɓen wal hajji e waɓutu ko andora hajji kadi heeti walaysa albirru wonaali ko moƴƴere e kala moƴƴere bi an ta'tul buyuta nde ardoton e cuuɗi mon ɗi min zuhuriha ɓaawa majji walakinna albirra ko woni moƴƴere ko woni ɗiggere man ittaqa ko on hulɗo allah wa'tul buyuta arde e cuuɗi ɗi min abwabiha ka dambuɗe majji wattaqullaha hulon allah la'allakum no tijja onon si on huli allah tuflihuna nde malete ɗon wa qatilu haɓe fi sabilillahi e ɓantugol laawo allah ngol kono ko homɓe haɓete alladina ko ɓen yuqatilunakum haɓayɓe on wala ta'tadu wata on jaggutu fiw wata on ɗaɓɓutoy e gooto inna allaha no allah la yuhibbu lmu'tadina allah yiɗa jaggiteɓe ɓen e hino ɗo tafsiru ɗeɗo ayaje ɗe jannguɗen ɗo jomumen laatnake ka fuɗɗode korka ko o farli korka kanko wona o farrirlo noon e hoore ɗiya moftaji feƴƴinoɗi karmo koɓɓen ɗo e wonde oɗo aya no borti aya wiiɗo on kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum kama on ɗon ɗum ɗon ittama wano farla noon e hoore ɗeya mofte no ɓeya horrayno noon horre noon ɗum ɗon ittama oɗo a itti ɗum laatino ka fuɗɗode farlede korka
kala ɗaaniiɗo immorde e jemma o ɗaani haysi ko ɓaawa futuro o ɗaani o ñaamata o yarata o renndata o ɓantata ko ɓenngu makko haa jemma artoyo on laati noon kaaɗo korka wayi fewn en wa sehara korkan ko ɗoyngol fuɗɗorta si a ɗaanike tun e ndeer jemma on ko famɗi wo haray korka kan ka waɗɗike e hoore maɗa eɓe sifo ka defe tafsir ka asariji wonde nde tawata hara korka kan ko ka ɗaaniɗa o satti e sahabaɓe moƴƴa ha woɓɓe goo ñande goo goɗɗo iwtuno golle o ari o waali ɓaawo alansara o feƴƴi o waali immagol makko tawi jeeƴe juulama donc tawi kanko korka kan waɗɗike e hoore makko déjà o huntaki korka kan hanki o woniri noon mbima waɗi koyte wisal c'est pour que balɗe ɗiɗi ɗon hoore yara o ñamali o woniri noon ha janggo kadi e alansara ɓe wiwo nelaɗo haynimo ɓe landimo maabika ko on ɗunema o sifani nelaɗo on fayi ka tigui tigui kanko e hoore makko e ɓittede ka wonki makko saabu tawi ɗum ɗo no satta e makko ko sattanta en kon Allah subahanahu wa ta'ala ko daali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum no satta e nelaɗo konko tampata konko tampoton tampere men nden no satta nelaɗo on so Allah subahanahu wa ta'ala jippini ɗeɗo ayeje wonde en daginanama oɗo aya jippi wonde en daginanama jemma korka kan yiidugol e sonnaɓe ɓen en daginanama ñamugol yara ha nde fajiri ɗimmo on feeri ɓa fajiri on ko fajiriji ɗiɗi fajiri daginowo ñamete e fajiri daginowo julde nden har mina ñamete on e hino ɗo Allah subahanahu wa ta'ala daali o hilla halla ko dagagol hunde halla yu hillu no wona kay jippagol waɗɗo o hilla lakum on daginanama si woni hunde a daginanama nde tindini har hunde nden ko harmunode on daginanama laylata siyami jemma korka kam jemma mo weeta ton on e mu'um hara ko on horuɓe on daginanama arrafasu kinatun anil jima'i rendugol ila faade e nisaikum sonnaɓe mon ɓen harno harmuno on daginanama hunna kamɓe libasu lakum ko kamɓe koɓe ɓornatiri wonande mon onon wa antum onon kadi libasul lahunna ko on conci maɓɓe ɗum ɗo kadi kinayatun an ihtilati ba'dukum bi ba'din ko jammore e jillodirgol mo on jammore ko kinaya anil ihtilat jillodirgol hakkude mon onon ka ihtilati sawbi bil badan wona conci ɗin jillodirta noon e ɓandu ndum no annduɗa noon goɗɗo jillodira e conci makko ɗin o ɓorno sonnaji makko on kadi wa kadhalika ko conci ɗin kadi ko ɗin ɓornotoɗa ɗi surrama wa kadhalika kadi awa sonnaɓe ma ɓen fodduma e surrude ko an fodde e surrugol ɓe no conci ma ɗin surrayma noon sonnajo ma on ko noon kadi hanuma surrirde wa kadhalika an kadi ko noon fodduɗano e surrirde Allah subahanahu wa ta'ala daali alima allahu Allah no andi annakum no onon kuntum on laatnoke tahtanuna anfusakum hiɗon jamfotono wonkiji mon ɗin saabu weeɓitangol wonkiji mon ɗin lette e ɗuytigol jeɓal wonkiji mon ɗin immorde e baraji saabu rendugol e sonnaɓe ɓen ado on daginanede harno harmuno hari woɓɓe no toon ɓaani yuru nden no waɗi ɓe kurkurunnoto toon Allah wi miɗa andi goy irunen waɗi kamɓe tun ka suudu toon haɗe ɓe kurkurnoto toon goɗɗum muradu goo feƴƴa toon eko Allah harmini kono Allah wi miɗa andi wonde hari ko ni fewdorno ɗon hari hiɗon janfotono wonkiji mon ɗin alima allahu Allah no andi annakum no onon kuntum on laatunoke tahtanuna anfusakum
hiɗon janfotono wonkiji mon ɗin fataba aleykum o hayfinani on o newinani on bi mana bil ibahati sabu dagingol wa a'lana lahum anil ibahati bi qawlihi Allah subhanahu wa ta'ala o feññinani ɓe dagagol ngol wonde o daginaniɓe ɗum ka wino ɗon fal ana bashiruhunna o wi fal ana awa joni noon ila ɗo fal ana mentina ila ɗo hande kadi bashiruhunna soccodire e maɓɓe fijidon e maɓɓe rembe e maɓɓe wabitahu ɗaɓɓiton ma kataba allahu lakum konko Allah windani on e ja wonayo goɗɗo rendu e sonnajo on sabu tun ittugol tuuyo yo taw no woodi hadafu ko o faandi toon ɗum ko heɓugol ɓiɗɗo Allah subahanahu wa ta'ala daali fal ana awa joni noon bashiruhunna soccodire e maɓɓe wabitahu ɗaɓɓiton ma kataba allahu lakum konko Allah windani on en faamay e nder aya on ɗo directement wonde ko Allah windanma ko ndeja kadi ko ya ɗaɓɓutu ko ya ɗaɓɓu ko Allah windanma kon a jooɗota ko wiya tum ɓimɓa Allah hoddirani la yomi jooɗo mi habbo kodduri e Allah on gasirta noon Allah daali wabitahu ɗaɓɓon soccodire e maɓɓe ɗaɓɓon ma kataba allahu lakum konko Allah windani on si tawi mo hoddirani on ɓiɗɗo heɓike wo e sonnaɓe mon ɓen ɗaɓɓe sabu rendugol mon e maɓɓe ɓiɗɗo si tawi Allah subahanahu wa ta'ala windani on e ja en faamay ɗo kadi wonde ko goɗɗo neeɓi jerde ɗum ko neeɓi jombude si Allah subahanahu wa ta'ala windanalimo ɓiɗɗo o wawata heɓude fewwoni wala yakun aljimaa li mujarrati shahwa wona woni sabu tun telɗugol tun ittugol tuuyo Allah subahanahu wa ta'ala daali wa kulu ñaame kala ko Allah daginani on kon washrabu yaron kala ko Allah subahanahu daginani on immorde e jaranji hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on sembiniron alkoytul abyadu garawol danewol min alkoytil aswad immorde garawol ɓalewol min alfajir immorde ko fajiri nde tawta hara o aya ɗo jippike yetta ɓe yaɓɓen fof ɓe ƴetti garaji ɓe naati ka suudu ɓe inni Allah ko wi ko danewol e ɓalewol nde seedi ɓe ñaami ha e nefer ɓaasi tawi suundun no ombi goɗɗo naati e fee garawol danewol e ɓalewol nder ɗon ɗon yo on tigi annduɗo ko ngol ɗo woni danewol ko ngol ɗo woni ɓalewol tawa ñalli ɓoro few woni kono haari ɓe ronku faamude ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko firani ɓe ɗum ɗo oɗum waɗi wiino ka muqaddima meɗen wonde qur'anu on no mari jeɗe firirgol alqur'ana aya goo ƴetta aya goo fira aya goo ko ɗum ɓuri towde e martabaji firirgol alqur'ana martaba ɗimmo on firirgol alqur'ana aɗanen hadisi nelaaɗo oɗo aya ko hadisi nelaaɗo on sallllahu sallam firirten oɗo aya nokku ka nelaaɗo maaki ɗon wonde ko faanda ɗum ɗo ko kiifi ɗin ka funnaje ga wona coñci ko minal fajiri wi'a ko ɗum waɗi ɓe wi'ay wonde alhoytul abyadu ko alfajirul kadibu ko fajiri fenandejo on wo huwa bayadun ɗum ko daneri yaluhu fil ufuqi kadana sarhan ɓe yo nelaaɗo ɓangino ɓe maaki wonde ɗum ko heyi ko kiifi no waɗa hella ka funnaje ga no rawni peng kono hara sa innike toon noon a sikka weeti tawa noon weetale few ɓe maaki ngol kiifol ɗo hingol juuti ni taƴitiri hella ni naani yaari goɗɗin kiifi ɗon ko ni ɗi woni waɗirde ɗin ɗon kiifi hiɗi juutiri wano bukkol bonoru amma alhoytul aswad ɓe maaki sawadun yaati ba'da albayad al awwal fa yansahuhu tamaman ɓe maaki ko ɓaleri kadi niɓum wonkun artude ɓaawo ndeyi konko hentini ɗon niwre goo aroye ɓaawo ɗum ko nden niwre ɗon kadi wiyete alhoytul aswad min alfajiri immorde fajiri on fajiri ɗon ko hentagol tatteri ndin ara itta few
kala ko ɓawluno kon taw hande kadi sa innike ga fof hentike ko ila ɗon woni ko haray ñaamugol ngol haray harmi haray hande kadi ko julde nden woni ko dagi fewdo ɗon oɗo aya tinnanan en directement ko wiyete kon sullagol ñaamugol suguli yo en ñaamu yo en sullo wonɗo horude on ko yo o sullo o sullo o ñaama ka sakkitorde jemma ɗum hadiseje dolle dolle hadiseje no ari ko tindini wonde yo neɗɗo hoorowo on ko yo o sullo no jeeya e muɗum kanelaɗo maaki sallllahu sallama tasahharu sulle wa inna fi sahur no e sullagol ngol barakatan barki molnaɗo e sullagol ngol almuhim allah subahana taala daali summa refti atimmu siyama timmi noon korko tan ila leyli faade ka naatugol jemma on wala tubashiruhunna wa tawon soccodir e maɓɓe wa antum onon akifuna wa antum alhaali o wawɗo ko wawul haali wala tubashiruhunna hawla kawnukum antum akifuna fil masajid nde tawata hara ɗo kadi woɓɓe goo hawnakita woɓɓe goo famayne ɗo Allah tun yiɗi jemma on fof no dagi e nder suumaye on woɓɓe yaha ufino ha jemma ɓe yimmoɓe yiwa ka cuulirɗe ɓe ala ka cuuɗi ɓe yiida e ɓeygure maɓɓe nen ɓe hoota kadi Allah wi oye ɗon kadi gasata wala tubashiruhunna o toon soccodire maɓɓe wa antum akifuna fil masajid aljima'u yufsidu bonnay ufinagol kote ufinagol ka loka arabu ko duumagol e nokkure anniye dewal ko wiyete ka loka arabu amma noon ka sariya ko ufinagol ka juulirde anniye dewal ko woni ufinagol ko yahugol hettano dewal Allah subahanahu wa ta'ala ngal no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e dewe ɗen ufinagol ngol so tawi sappo sakkitoro suumaye ari ko ɗon ɓuri moƴƴude ufinagol ngol ɗo yi ko ɓuri famɗude kon ko jemma e ñallal yani ñalorma e jemma 24 heures ɗum ɗon ɓuri famɗude no sella ka goɗɗo ufino 24 heures no sella kono enen iɗen sikkati wonde ko ufnete ko sappo sakkitoro suumaye on tun ko woni ko ɗon ɓuri moƴƴude ufinagol ngol ko ɗon ɓuri tentude si on teɓata fe sappo sakkitoro m hayso ko balsateɓe no moƴƴi ufinagol ngol ɓe yi a ɗallu yawmu walayla ko jam 24 heures ko ɓuri woɓɓe yi ko balɗe tati ko ɓuri e labede kon noon ko sappo sakkitoro suumaye on tigi ufino e fof makko ko ɓuri e labede kon waɗugol ɗum ka masjidul haram ya makka waɗa umura si ɗum feere heɓaji ka wonɗa o ka juulirde ka juma juulete kama yaha naata ɗon ila weetay sappo e go'o suumaye weetay noga e go'o weetay noga e go'o suumaye wona ɗon ha ñande juulora iidi artaka maɗa haray on tigi ari no yawtana junubaji mum ɗi no ari e konnguɗi monde nelaɗo maaki sa sallama almasjidu baytullahi juulirde nden ko suudu Allah takaffara allahu Allah fawtanike liman kana almasjidu baytuhum wonande on mo laati juru nden ko suudu makko Allah fawtanike mo lumbingol mo sirata e yettingol wele alnaadugol mo aljanna Allah subhanahu wa ta'ala hokki aljanna ɓe holli kadi wonde ufinagol ngol no wondi e seeɗa ko hettanagol dewal ko ya hetta heɓano rewi Allah subahana taala akkita kala business ji ma muññoɗa dewal andita ɗa wawi walade nawnude waaloɗa ɓuuri ɗum goɗɗo nawna waalo ɓuuri ɗum o yahari golle on tigui muñño birɗen ɗon golle birɗen ɗon balɗe o muñño ɗin ɗon baraji yani o muñño ɗaɓɓugol nguure o rewa Allah subahana taala surtout so tawi mo mari ko lontomo e golle makko ɗen haray ko hunde labande woni ufinagol ngol no wiɗen noon gasta si wona e juulirde ka juma juulata Allah subahana taala daali wala tubashiruhunna toon sokkilere maɓɓe wantum onon akifuna alhaal tawi ɗon ufinade fil masajidi ka juulirde e jaa ufinataki si wona ka juulirde ko ɗo kadi anditen faljere ɓe wonɓe naatade halwa ka cuuɗi maɓɓe ɓe naata halwa ko pelletti koɓe jokka tan si wona noddugol jinna siko noddugol Allah ka juulirde ufinete wona halwa ka cuuɗi few woni nelaɗo sarƴinali ɗum ɗo woni few Allah subahana taala ka sarƴinalaɗo yettinali on tigi ufina ka cuuɗi suudu makko yonterno toon hiwodirta e goɗɗo no jokki haaji mum toon wiya kañum ko Allah ni rewde ma taraɗo Allah subahana taala ko jinna won noddude tilka ko ɓanginaɗo immode ɗeɗo ñawoje hududullahi ko keeri Allah hadde
ko keerol siifangol hada huwa al hadd no wona ko yamiro no wona ko haɗoyi si Allah haɗi ko hadd ko naaya yawtu si Allah yamiri ko hadd wona ron ko wadde si tawi al amru si tawi yamiron nen ko lil wujubi ko fi waɗɗagol ko yewta ɗo ñaawoje sariya ɗen ɗo fuu ñaawoje kortanɗo foppu ko keeri Allah fala taqrabuha wota on ɓatta wota on huu ko haɗa ɗon kon wota on acci ko yamira ɗon kon kadhalika kono Allah ɓanginir ni ñaawoje kaɗo korka yubayyinu llahu ko ni Allah ɓanginirta ayati ayeje makko ɗen linnaasi wonande yimɓe ɗen ayeje ñaawoje sariya makko ɓangina laawol yottinango welaye makko e laawol yottinango tikkira makko fi ha yimɓe ɗen woɗɗito e ko tikkinta Allah kon ɓe huwa ko welta Allah kon ha ɓen maliñen kadhalika kono yubayyinu llahu ko ni Allah ɓanginirta ayatihi ayaji makko ɗen linnasi wonande yimɓe ɓen la'allahum belajo kamɓe no tijja kamɓe si ɓe waɗi ɗum yattaquna ɓe hulay awa ɓe rento kala ko Allah haɗi kon ɗum wona saabu daɗugol maɓɓe jahannama Allah subahana taala daginani e oɗo aya mo janngude ngo aya tedduɗo o daginani e ñaamugol yara e rendugol e nder jemma korka kan ila ka nange ngen muti ha fajiri on feera oɗo aya ɓanginani en ko wiyete kon arkanu suyan coɓɓi korka kan ɓe hokkarma koɓɓe makay ko tati tugale korka no annduɗen nan jullude no mari tugale l'islam no mari tugale iman mari tugale korkan ko tati fes mantoɗen ɗi e hino ɗi ara nun ɗum e tugale korka kan ko anniyagol ko won wayi ɗen ɓangine ɗo ko ɓaawo ɗo gaynten fi korka kan suumaye kadi woni arde no hani ka ɓangine fi ko yondiri e korka moƴƴe si en hawmiri e muɗum fewdo ɗo korka kan premier tugalal ngal ko anniyagol anniye siko korka farilla wano korka suumaye ma wano korka kaffara